Sir, ara si Sir Ray, ma'am. Sir, mayong hapon. Shopee delivery? Shopee delivery. Shopee? May order ka sa Shopee? Cellphone, sir, imong order? Hatod na mo. Ha? Ano ba siya? Amo na siya. Ay, cellphone manggid siya. Cellphone yun siya, sir. Pero ano siya, cash on delivery. 5,950. Pila ka itong i-order mga cellphone? 90 lang. 89 pieces naman ito, ma'am. Ha? 3 pieces. Hindi totoo. Ingat cellphone kay 89. Ari lang na cellphone gini kay 5,950. Kasi amo ni siya kang pindot mo. Siguro. Ano ba? May pambayad tada? Hindi ko ay mabayad. Ano na kayo ay? Hindi na biyan mo ni mabalik. Pangitaan mo gini kay order mo man sa Shopee ba? Okay. Wala sa ano sa ma'am. Kayo ay kisang ibayad na. Sa imo biyan nakapangalan. Tapos lang. Yala, paano ni Bay? May rami anay dira, sir, kaya hindi na kami kabalik. Alin pa kami sa Kidapawan? Kailangan namon cash. Yeah, dawit lang ba? Mag-amay lang ni among nga handa man. Kaya amo lagi na ma-afford. Eh anong tanahe? Paano ni Bay? Kami makatapal sini. Hindi naman siya mabalik, oy. Pan ka cellphone na abot. Ala. Amo gali to nga 89 lang. Ari ya tunay gini nga cellphone kay 5,950 man. Kaya lang problema kay ano cash on delivery, wala pa siya nabayaran. Kaya magbayad, ma'am. Ah, sige. Dali, sir. Karon na lang ang bayad, ma'am. Ipa-receive na namon. Ali, sir. Oo, okay. Araw magbayad sa atin mo. Pero pataas lang ko. Ari ma'am, ari na ma'am. Opo. Surprise! Congratulations! Congrats! Thank you, ma'am. Ano yung mo course, sir? Bachelor Science in Business Administration. Wow! Din ka nag-graduate? Katupiyang. Natupiyang? Kalayo ba? Bago na rin kita, ma'am. Okay. Kabalo ka kung sino nagpadala? Hindi pa sure, ma'am, pero may era na ko nga. Idea ka. Yan ako. Ah, sige. Nagpadala, yara siya mensahe para sa imo. Ambal niya, hi, mahal. Sino si mahal? Sana all ay mahal. Siya. Happy graduation day. Congratulations to you, mahal. I am so happy and proud because I know this kind of accomplishment was not easy. You have faced and overcome all the trials and challenges. English ni Sarah, basig ba dugo-dugo ilong ta ba? You have worked hard and now your hard work was paid off. Good luck to your next journey. Always remember that I am always here for you no matter what. Do ups and downs, I will always choose to stay with you and to cheer you up. O sana all. And I would like to take this opportunity to greet you and advance happy Mansari. O, isa na Mansari, sir? 28, ma'am. 28. Ano karon? 25. O, 3 days na lang. Mahal, thank you for sharing your love with me. I know I am not a perfect girlfriend to you, but I make a lot of mistakes, but still you accepted my imperfections and flaws. I won't do a promise, but I will love you the way I know. I will cherish every moment that we have, even though we haven't seen each other. Oy, wala ba mo nakita, sir? Uy, sana all. May the Lord continue to keep us strong together. I hope I make you happy today. Sending my tight hug to you, mahal. I love you so much and see you very soon. Oy, love it na again. Excited? Excited, ma'am. Oy, sana si Mama Abot, sir. Di ko malaman. Didiri siya muli sa imo. Amo pa lang sa butan pa, ma'am. Okay, love and care. Si Ma'am Lovely, all the way from Kuwait. Oy, nabuot na tao ni si Sir, ah.
The deserve, no? The deserve mo gid is love. Uy, sana all. Okay, sige. Mangayo kami mensahe mo para kay Ma'am Lovely. So, mablind ko. Sige lang ah. Mahal, salamat gid kay kan ano ka kalayo ga communicate ka sa akon kag bulig ka kung ano ang kulang na ara sa ako. Kag salamat gid ko nga ara ka karon nga ga coordinate sa akon nga graduation. Nagtandaan mo gid nga palangga pud ka. Sir, mamalas magkukakilig sa imo ah. Mapil man ta kilig ah. Okay, sige. So, wala pa gali kami nagkitain ni Ma'am Lovely. Wow, ti pagkitain sini, ano gid no? Amo na gid pa no? Okay. Sige, mablo kita ano sir ha? Candle. More success in life pagid. Make a wish and blow your candle. Yehey! Congratulations! Nagkakurog-kurog si Sir Ma. Relax lang ah! Relax lang. Kulbaan ka sa 5 mila, nagpati ka gid. Si Sir no, daw buot di siya nga, tao ba makita ko siya nga daw buot gid siya. Tapos, masiling ko lang Sir, deserve mo gid no, ngay surprise, kay kabalo ko nga daw love mo gid si Ma'am Lovely man. Biskan LDR relationship. Sir, gipadalan ka ni Ma'am Lovely sang teddy bear. Para habang wala pa siya, amo na ni-imagineon mo nga siya, no? Okay. Ulit mo, ged eh. Nami-nami na ni karon natandayan niya ba? Kaya na-imagine niya na, no? Nga si Ma'am na ni, oh. Te, nalipay ka man karon sir? Super gid ka lipay gid. Super gid kalipay. Wow. Okay, sige sir, kami gali ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami nga kami ang napili sa imo nga darling para magatod sang sorpresa diri sa imo. Kag happy kami karon nga na-witness namon ang imo success sa imo graduation. Congratulations! Palakpakan to sa Sir Ray. Congrats! Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka